kaze neza ku muyoboro mugari w'Inayoberana Presents. Nitwa Mupenzi Nayoberana, wa musare mwiza kuyobora mu mayobera y'ubuzima no kuri kwihisha inyuma y'ibitangazamakuru. Ngiyi nkuru yaciye ibintu hirya no hino mu gihugu cyose. Uyu munsi tariki 17 Gashyantare 2026, amaso yose yarahanze ku rukiko rwa Kicukiro. Uyu munsi mu rubanza ruregwamo abagabo bageze kuri 4: uwitwa Jihad, uwitwa Pazoman, uwitwa K-John, uwitwa Papi Nesta. Hanyuma rero ubushinjacyaha bwagaragaje ibimenyetso bishya byavuye muri raporo y'ibyaha byakorewe ku ikoranabuhanga, Cyber Crime Reports. Hanyuma rero bugaragaza ko Jihad yari admin wa groupe yitwa Abashu Umuponyonyo, groupe iyo kuri WhatsApp irimo abantu basaga 1000. Hanyuma rero kandi ubushinjacyaha bwaje kugaragaza ko aya mashusho yakwirakwijwe na Jihad muri iyi groupe witwa Pazoman. Aya mashusho akaba ashinjwa ko ari we wayakuye kuri email ya Yampano, hanyuma akayashyikiriza uwitwa K-John. K-John nawe akayaha uwitwa Papi Nesta. Papi Nesta nawe akayashyira mu itsinda rya groupe nawe abereyemo admin ryitwa Hard Talk, ririmo abantu bagera kuri 225. Hanyuma rero abunganira aba bagabo baburanishwa bo baravuga iki? Uruhare rwabo ni uruhe? Hanyuma rero uyu munsi tariki 17 Gashyantare nk'uko nari maze kubikubwira, agana mu saa 5:45 gutyo nibwo urubanza rwatangiye. Hanyuma rero abunganira abaregwa bo bavuze ko abakiriya babo atari bo bakwirakwije aya mashusho bwa mbere. Hanyuma bagaragaza ko hari inzitizi y'uko uko gusakaza ayo mashusho ngo byabaye mu buryo bw'ibanga. Uko kuyakwirakwiza mu buryo bw'ibanga ngo ntibikwiye gufatwa nko kuyakwirakwiza mu ruhame, ndetse rero binashimangirwa ko hubwo uwitwa Yampano ubwe ari we wakabaye abazwa uburyo ayo mashusho ye yasohotse. Mu gusoza iri buranisha ry'uyu munsi, ubushinjacyaha rero bwasabiye abaregwa bose, ubwo havuyemo witwa K-John, kuko K-John we deja yamaze no kurekurwa aburana adafunzwe. Ubwo ababurana bafunze ni uwitwa Jihad, uwitwa Pazoman ndetse n'uwitwa Papi Nesta. Hanyuma rero mu gusoza iburanisha ry'uyu munsi, ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, kuko ngo ibikorwa byabo bose bakoze byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni yo witwa Yampano biganisha mu gusenya izina rye n'ibikorwa bye muri rusange. Hanyuma rero kandi mu gusakaza ayo mashusho y'urukozasoni mu buryo bw'ikoranabuhanga bikaba binahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 ariko kitarengeje imyaka 5. Hanyuma rero urubanza rwasubitswe mu gihe hategerejwe umwanzuro wa nyuma w'urukiko ruzasomwa vuba, mu gihe aba basore bose uretse uwitwa K-John bakomeje gufungwa by'agateganyo. Mugomba gukomeza kuba kuri uyu muyoboro mugari w'Inayoberana Presents kugira ngo amakuru yose ajya bageraho 5. Ubwo urasigara wibaza niba uyu mwanzuro wo kuzakatirwa imyaka 5 uzaba uhamye, ko kugeza ubu ngubu ntago biremezwa ko bamaze gufungwa iyi myaka 5. Hanyuma rero kandi ujye muri comment unyandikira icyo bivugaho, kandi wibuke gukanda kuri subscribe ku Inayoberana Presents, wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification buri munsi uko tugize icyo dushyiraho gishya. Nyabona utazacikwa rero n'umwanzuro ntakuka, dore kuzaba mu minsi mike iri imbere. Ngewe nitwa Mupenzi Nayoberana, wa musare mwiza. Ugumane nanjye mugume ku muyoboro w'Inayoberana Presents.